Pred 6 godina se dogodilo neprijateljsko preuzimanje privatne imovine u Hrvatskoj i ja sam dionik toga. S druge strane, hoću kazati da nakon tih događanja oni koji su to organizirali preko Žurka Borg i tako dalje, oni su napravili određeni plan, organizirali su se, napravili su plan i onda su napravili plan zavjere s kojim su izašli pred javnost i s kojim su onda praktički radili pritisak na mene i kompaniju Agrokor. Oni su krenuli u dva smjera sa tom zavjerom. Jedan smjer je bio da sam ja kriminalac i da sam pokrao, ne znam šta. I s druge strane su rekli da je Agrokor u problemima. Mi sad 6 godina nakon toga vremena ja bih htio kazati sljedeće. Ja sam veliki trud uložio da bi u tom vremenu napravio i skupio dokumentaciju i na neki način probao dokazati istinu. Istina je da ni jedna kompanija unutar grupe Agrokor nije bila insolventna. Apsolutno nijedna. Međutim, oni su to unaprijed znali i to se je davno prije u stvari planiralo i dogovaralo na koji način će ostvariti taj svoj cilj neprijateljskog preuzimanja Agrokora. I kad su se, pazite, znači ako nema insolventnosti, nema stečaja. Ako nema stečaja, ne može se provesti kak se zove zakon. Znači oni su u jednom ozbiljnom problemu bili, ali imali su i taj jedan, ja bih rekao, monstruozni, nevjerojatan kak se zove ovaj plan. Naime, oni su odlučili da se sudužničke garancije, znači sudužničke garancije knjiže u rashode i dug Agrokora. Naime, o čem se radi? Radi se o tome da se Agrokor zaduživao, Agrokor je bio dužan i Agrokor je taj svoj dug i knjižio i Agrokor je u stvari bio dužan. Ali su garanti, sudužnici bili nekoliko Agrokorovih kompanija. Znači, dug Agrokora je bio 14 milijardi kuna, sudužničke garancije su bile za 14 milijardi kuna. I sad su oni smislili da se te sudužničke garancije uknjiže, znači u dug svaka kompanija u punom iznosu. I sad je tih bilo, znači, 16 kompanija puta, kako se zove, 14, to je ispalo, oni su dobili dug da je Agrokor dužan 224 milijarde kuna. Ali, ja sam na početku rekao, trebalo je 40 kompanija. Oni sad nisu imali rješenje za onih drugih 24 kompanije. I onda su oni išli sami se zadužiti sa roll-upom. Dakle, oni su odlučili da gledali koliko im treba da bi mogli insolventno zgurnuti cijelu grupu. I to su povisili, znači, na 8 milijardi. Taj roll-up ugovor. I onda su za taj roll-up izdali sudužničke garancije i onda su odlučili te sudužničke garancije isto knjižiti. To je bilo 8 milijardi na 40 kompanija, to je bilo onda još novi dodatni dug 320 milijardi. I sad vam kažem, ako ovo ne bi bilo na sudovima pokriveno, ja neću dobiti nikakvu naknadu. Ako ovo nije istina i vidjet ćete da će sudovi u narednom vremenu ovo potvrditi i da je to jedina prava istina. Ljudi još jučer govore da sam ja išao negdje u vladu po nekakve novce, da mi one nešto pomognu i tako dalje. Mislim, čista glupost, takva izmišljotine da čovjek ne može, kako se zove, vjerovati. Agrokor je bio pred burzom. Agrokor je mogao dobiti svaki dan novaca gdje god hoćete, 10 najvećih svjetskih bankara kad nas je vodilo na burzu. Samo je trebalo nazad i reći pošaljite. Mi smo mogli državi pomoći, a ne da je trebala država pomoći nama. Srušili su nas u trenutku kad bi došli na londonsku burzu, kad bi cijelu Hrvatsku digli vrijednosti sve i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I to je prava
istina stanja Agrokora i to ćete vidjeti u narednom vremenu sve šta je istina kad prođe sudske odluke. Oni danas imaju dug 33,5 milijarde. Isti dug koji mi. Ja sam svu svoju imovinu ostavio u Agrokoru i s tim sam udizao kapital, vrijednost, investicije, razumijete, razvijao sam kompaniju u budućnost, vodio sam ju u zvijezde, bio sam najveći u ovome dijelu Europe i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da sam napravio najbolje, najlukavije, pazite, u tom trenutku iza njih su stajale službe i ruske, i njemačke, i Evropske unije, pa na kraju, nažalost, i Amerike, možete pogledati kako se zove dokumentacije i tako dalje. A onda je, nažalost, stala iza mene, protiv mene, hrvatska vlada, razumijete? Tamo oni tako u Saboru kažu da oni izglasaju što treba, ali sad kad su izglasali, sad su napravili veliki problem državi, uništili su hrvatsku industriju s jedne strane, a s druge strane objektivno čekaju veliki, kak se zove, veliki troškovi. Ja što sam reći, ovo što sam sad tu pokazao, možda vi to ne ulazite i ne razmišljate o tom smjeru. Ali tu su 2,5 milijarde ukradene, moje. Martina Dalić došla u moj ured. Dritom je rekla, prepiši. Pa ima izjava na uslov. Ne govorim samo jedan primjer. Pa, jer vi mislite da nije prijetnja? Na primjer, u novinama piše, organizirala se ekipa od Rusije do Brisla. Drugi veli, Todorić će biti sutra uhapšen. Ne mislim sad da ne govorim i tako dalje. Poruke sam dobivao. Ja sam puno toga u životu prošao sam ja i prije te stvari i tako dalje. Mislim, jednostavno je bilo nemoguće u onome trenutku se njima suprotstaviti. Oni meni terete da sam ja uštetio svoju firmu za 1,3 milijarde. Pazite, a vi nećete pisati, govoriti i pitati. U INI je ukradeno 1 milijardu i nešto, kad se zove novac. To niko ne piše. A ja sam oštetio svoju firmu. Pa dajte, molim vas lijepo, to je moja firma, a sam ju još štetio. Razumijete, ovi su ukrali novce i njihova uprava. Iz te uprave dama ode u Fortanovu upravu, razumijete, a moja uprava optužena, razumijete, za nešto što uopće ne postoji. Drugo, prijatelji, postoje dokumenti u Agrokoru. Ja sam se zadužio za 500 miliona eura. Ja, Ivica Todorić, sam dobio na svjetskom tržištu 500 miliona, odnosno neke su naknade uzeli, pa 485 ili ne znam koliko. Od tih novaca mojih, sve sam uložio u Agrokor. Nijednu euro nisam u sobu, ni svojoj ženi, ni nikom ne da nisam kupio napadnu ogrlicu, razumijete, ni ništa. Šta sam, pazite, ja sam sve što su moji radili, to je sramota. To je sramota. Ivica Todorić, razumijete, je trebao godišnje uzimati novce toliko koliko oni mene a nisam uzimao jer sam stvorio veliki Agrokor, a pogledajte što oni rade. No, mislim, to je jednostavno, mislim, ja se nemam od čega braniti. Ja sam ponosan na to što sam radio i to sam radio i sve sam svoje uložio u Agrokor i sad ću na kraju dobiti sudove i to će biti sve vraćano. A plaćat će hrvatski narod. Ja sam od Agrokora kupovao, odlično ste pitali, od Agrokora sam kupovao, kako se zove, kuću. I onda su mi rekli da to stavim na firmu pa da ne moramo platiti porez. Ivica Todorić nikad svojoj državi nije, kako se zove, 1 kunu odbio poreza. I ja sam platio, imate 27 miliona kuna poreza. Jel me razumijete? Idem u politiku, razumijete, i to uopće nije sporo. Na koju funkciju ćete se kandidirati? Hoće li to biti u sklopu stranke koju ćete osnovati ili samostalno? Ja ću osnovati svoju stranku i moja stranka ide samostalno na izbore. Ja sam ovdje za više stranačje. Ja mislim da u ovom trenutku treba u Hrvatskoj biti nacionalno jedinstvo
i svih stranaka, razumijete, pa čak i HDZ-a i svih, razumijete, stranaka, da se organiziramo i da Hrvatsku promijenimo i da ju pokrenemo, razumijete, naprijed. Mi umjesto da danas imamo, ne znam, GDP 20.000 eura, razumijete, imamo 14, Slovenija ima 22, možda da je neko bio spretni, ne bi imao samo 20, nek bi možda bio i bolji od Slovenije i tako dalje. To smo spremni, znamo, umijemo, za mjesec dana bi promijenili državu da ne bi vjerovali. Imamo samo problem u tome što naravno se prvo moramo javiti predsjedniku države da s njim usuglasimo stvari, predsjedniku Sabora da s njim i u Briselu da s njim usuglasimo stavište. Mi imamo neke neobične poteze, ali vrijedne za Hrvatsku, želimo prikupiti ozbiljne pare i ozbiljno krenuti u investicije. Kažete sada mi, možete li nam otkriti imena nekih svojih Ne, ja u ovome trenutku, vi vidite, ja od početka, evo, ja ću, najvjerojatnije kad se podigne optužnica protiv ovih, ja ću obznaniti, kako se zove, ime moje stranke, pozvat ću građane, kako se zove, da se učlane kod mene i mi mislimo da smo za mjesec dana, kako se zove, potpuno spremni za akciju. Ja sam siguran da ja tu mogu dobiti ogroman broj, kako se zove, glasa. Ogroman broj imam, na Facebooku 13.000, ali vjerojatno, kako se zove, više i tako dalje. A mogu vam reći, svi me okolo zovu, veli svi smo za tebe iz različitih, sad, apropo ovo, kako ćete i šta, dakle, ja za svih 10 izbornih jedinica imam ljude. Ali sad mene ljudi zovu izvana i veli mi bi vam bili u ovoj izbornoj jedinici, onaj bi bio u ovoj, javljaju mi se, razumijete, dnevno. Prema tome, to je rješeno. Na kojoj funkciji se vidite u Hrvatskoj u budućnosti? Želite li biti premijer? Apsolutno, premijer. Ko će vam biti ministar financija i gospodarstva? Ne bude Marić. Ne bude sigurno.